30 июль Бишкектеги Кабаулу Кожомкул спорт сарайында Актаңдай акын Жеңишбек Жумакадыр кыргыз журтчулугуна өзүнүн жеке концертин тартуулаганы жатат. Кечки саат 19:00 белгиленген концерт 40 мүнөт кечигип көшөгө сынашты. Бул кечти алып баруучулук милдетти Жеңишбек мырзанын сакналаш агасы Куудул Абдылда Иманкулов аркалады. Ошондой эле концерттин өзгөчөлүгү катары кеченин соңунда кичи ажылык деп айтылган Умра сапарына бир кишилик жолдомо ойнотулмак болду. Ассаламу алейкум, урматтуу бүгүнкү концерттин катышуучулары, урматтуу бүгүнкү биздин коноктор, кутмандуу кечиңиздер менен концертибизди баштайбыз. Сиздер азыр Төкмө акын Жеңишбектин чыгармачылык кечесинде концертине келип отурасыздар. Төкмө акын Жеңиш. Канчалык ырдап бергенде бизге эл болот экен тараса, агайым журтум келиптир бүгүн кашыңарга дой караса, ырдасам ырдын саптарын көңүлүм менен эсептеп, кээ бирөө карап жатышат кайра отуруп, бул Жеңишбек качан кетет деп. Илгери Шаршен деген чоң буудул бир чоң тойго барыптыр, ой Шакен ырдап бери десе, кумусун колгон алыптыр, үлүдап укмуш экен го ырдап атып. Шакебиз көзүн жууп алыптыр, ырдап отуруп, көзүн ачып караса бир эле кемпир калыптыр. Анда Шакен кеп айтат, билесиңерби эмне айтат, менин эч ким апаң уккан жок, аягына чейин уктуңуз рахмат апа деп айтат. Анда кемпир кеп айтат, айланайын ырыңа болдум ыраазы, алдыңдагы көрпөшө меникиң эле деп айтат. Чоң акындардын жоруктарынан Коргол деген акын өзү кыска урдаган, кыска элди туздаган абдан күчтүү акын болгон экен. Ошо улгайып калган чагында эшегин минип алып ырдап жүрчү экен. Ошо бир окуясын айтып берейин. Эшегин минип Коргол комусун алып эле минтип ырдап баратат дейт кыңылдап. Ötörüsün da getersin, ölgünden giyin bekersin. Oyunup çürüp bir günü, oyup körgö jetersin. Eteği çok, cengi çok, elsiz göynök giyersin. Kayran ömür yaşlıktın, kadırın kaydan bilersin. Cay saratan kış bolu boy, Jamandım peyli tüs bolu boy, jarganap ürüp it bolu boy, Jılandarda but bolu boy, taş bakan uçup kuş bolu boy, Tarançıda süt bolu boy, Kalçılıkta güç bolu boy, Ilaydı koysun kıt bolu boy, Kuğraydı çapsanlık bolu boy, Adetli adam suk bolu boy, Alabede kık bolu boy, Akıllı bolboy, cürt bolboy, asılı bolboy, kut bolboy, kaynagan suda muz bolboy, geygen benim bolabına, kempirin gayra kız bolboy. Концерттин жүрүшүндө акынды куттуктап Ислам университетинин ректору Абдушукур Нарматов кеченин күнөөкөрүнө каалоо тилегин айтып өтсө, ырчы Эмил Балтагулов, Төкмө акындар Аалы Туткучов, Идрис Айтбаев жана ошондой эле Жеңишбек Жумакадырдын сакналаш ага инилери өз өнөрлөрүн тартуулап өтүштү. Анан чубагачың айткандай, бири-бирибиз менен жолуксак саламыбыз көп болсун. Дал ушинтип отурган кыргыздар айтып жүргөндөй караныбыз көп болсун. Болбосоң Абдушукур агамдай баяныбыз көп болсун. Мыктыбек Арстенбек айткандай халалыбыз көп болсун. Ал эмиң өзүбек ажың айткандай аялыбыз көп болсун. Байекем ардемкени bir сүйлөп анан карманып калбаң аркаңга. Жеңем болсо саячка түшүрбөсүн капканга. Ой ачык элең айтайын, өзүкөнү туурап не кылам, бир аялга алым жетпей жатканда.
Ошондой болсун Байкебай андан алыстагы жолуңуз. Эми мага жараштың ошол конуш черкен колуңуз. Эми кескестен өзүкө менен алтуурак кездешип калат жолубуз. Чотоң оюңуз бузулуп баратыптыр, бир дем салдырып коюңуз. Бул жерден Байкем чыккан соң жыргал карекеме болсун жолуңуз. Негизи балдарды таптап чыгарсаң ушундай башталат экен шорубуз. Çarşaf kimse çalır, avcunun sağlık. Dostu çırar dalgından, bir gülün bir de tarılır. Akgün kalan sağlık. Baldarımdın apası, darım basa bağası. Bir öyle bir yıldı, durmuştum tarazası. Baldarımdın apası, yılmayıcı sadağası. Irda berek kelemi, kızlarım benim atası. Irda berek. Sizinle izin kaldıran, sesime büyük yardıran. Simitli oluman işte, sürüntümüze dardılar. Senin tatayım oyulan kol, senin de namazın barıcılar. Barıcılar ve barıcılar, senin de namazın, benim de namazın barıcılar. Armakla ömür öpmesin, armak ömür çekmesin. Ahır yaşar ağalar, aytmazlar öndesin. Hazır kıcığa durmuşlar, altında yaşlı köpesin. Köpesin ve köpesin, hal olup can kafişan göçmesin. Hallayım daraldım o kaysıl günü caraldım. Yüreğimde ezip gitti deli dostum kaydan tamamı. Arman 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 armanlar. Gündür 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 ay bir geçirgöt gündür ay. Oynagan doğal gündürdü kan tibizim men güdürdü men güdürdü. Атайын чакыруу менен Жалбаттан келдим. Жеңиш байке менен көп жылдардан бери чогуу иштешип жүрөбүз. Менин ырларымдын көпчүлүк айрыкча ыйман темасындагы ырларымдын сөздөрү, тексттери Жеңишбек Жумакадыр агабызга таандык. Ишпечи ападан баштап Я Расулалла, ошондой эле биз мусулман баласы көптөгөн ырларым текстин жазып берет. Анан мен ыр жазган учурда текстин кандай темада жазсам дагы Жеңишбек байкеден текшерүүдөн өткөрүп турам. Ошол анан ага обон керек болсо ага чалат, обон жазып ошентип экөөбүз бири-бирибизге текст менен обон менен бири-бирибизге кызматташабыз. Болакты көрсөң көзүн ач, арыкка барып кошулсун, акынды көрсөң сөзүн ач, калың эл тыңдап отурсун деген кеп бар кыргызда. Ансары мен устатым Жеңишбектен бир өмүрлүк карызмын десем жаңылышпайм. Анткени акындык кенен бир жолго бизди тарбиялап таптаган мына ушул киши. Ошондуктан башыбыздан дегеле Ала тоолуу мекенибиздин жылдызы болгон төкмө акын устатыбыз Жеңишбекти Кудай таалам өмүрүн узун кылсын, үй бүлөлүк бакыт каалайм. Жеңишбек мырзаны айрымдары буга чейин төкмө акын иретинде эле таанып жүрүшсө, бул концерттен соң ал көп кырдуу талант экенине баа беришти окшойт. Анткени төкмө акын өзүнүн калемине таандык пародияларды ырдап, сатиралык жанада жүрөк өйгөн маселелер тууралуу ыр окуганда залдын 70% ээлеген көрүүчүлөр дүркүрөтө кол чаап сүрөп отурушту. Азыр поэзия дүйнөсү бар, мен силерге бир 2 ырымды окуп берейин. Биринчи чу дегенде эле ырым ошол карыз жөнүндө. Кайрыгын тартат муң кайгы, кайгырсам келер пул барбы? Карыгып калдым байкабай, карысын жаман турбайбы?
Güydümde jaman gep bolup, gün sayın sana cep koyup, karansam alıp güskünü kalıptır betim pek bolup. Korocay kaldı bağılbay, konoktor kaldı barılbay, koy oturun dep doğucuğa koşamat kılıp canınmay. İşlerim bütböy alıskı, işengen canlar karıttı, yitelek oldun degensip itlerden ürüböy kalıştı. Suroğlar batarı çok başım, suyulup barat göp çaçım, son dollar ala turganga sorostun bilbemi sotkasım. Jomoktan ukkan tөгündöy, jogolup ketken ömürdöy, jön taanış boldu köp dostor, jö kalgan kesite görünböy. Soğ başım bolu ötündü, soğdaga şık çok şekildi, sen emes ölkü karızı dep soğurutup koyam özümdü. Misterde basıp boru boruda, min degen batam oylarga, minti hır jasıp ne kılam, milyoner dosum bolgonda. Tekeberimiz boy götürüp gerilgen, tegin maktap tentek sözgö semirgen, jeti kırgız jetigendey bolalbay, jerge batpay jeti jaka bölüngön. Oştuk dep, narındık dep, ortonu bölgü takır, ot menen canındı cep. Bölgüdöy mekenimdi, sen emne kudaysın bu? Tozok var ahirette, oşogo çıdaysın bu? Ağlamdı sen jaratıp, harikimge jer verdin bi? Batkaka ündögüdöy, başka dep süylögüdöy, bat kendi sen verdin bi? Suktan kan jeribiske, süyünt bölöktörüdü. Arbıtpan arabıska, avıke göböştörüdü. Isık ot üylögüdöy, ırkı çok süylögüdöy, ısık göl bölök jeribi. Bir elimiz, bir kuşdayımız, bir iken uçuş gerek. Batırdın tukumumuz, bakıldap maktangandım, bağrısın utuş gerek. Tüştük de bölüngöndü, özörtü süzüş gerek. Tündük de bölüngöndü, kırgızca takaytkanda öp gözün üzüş gerek. Mekenim Alatoğu, men nege bölünömün, kırgısım gündöy bolsa, men nur bolup tögülömün, kırgısım bütkön jeriden, men koşa gömülömün. Baya günü Batkendik bir dosuma jolup kalıp, dosum bana armanın ayttı. Dosum, bizde çegara meselesi abdan uğur bolota da şunu bir aytıp koyboysun belge dedi da. Anda Batkendik'tin armanı bul jalpı Kırgızstan'ın armanı maestro. Armandı men aytayınır menen, Macılı biz kınaldık çürmeni. Çegaranın suranamın çoğundurdun, çok degende tosup koy kızım beni. Taciklerдің çegarası zımbolu, abizdeki kulap kalar çım bolu. Arman basıp dünyem ayrılgança üyümün, aylanayın mamatake, ayvalayıp bizge bir yolu. Üç dört taşık soyulup ötüp üyümün, bir zamatta oyrum oldu dünyüm. Batkenimden görüp kalsam şipterdi, ay ağuyacaktan geldi bir de suyuna. Başkalarının çegarası zımbolu, abizdeki kulap kalar çımbolu. Arman basıp dünyem ayrılganca üyümün, paylanayın, kağılayın, deputatlar bizge bir yolu. Kızlarının bellisinde çaptalışıp, kızlarda oğu bekler maktanışıp, gel atsam mini yupka giyip alıp, şeytanları da kaça degen saktanışıp. Ak koynuk, cırtık koynuk, cukka koynuk, anan kandip karavasın buka koynuk. Gök koynuk, cukka koynuk, jaman koynuk, al degen şariatta haram koynuk.
ушундай кызыл көйлөк кара көйлөк эскирип аргай жерде калышат мен көргөн татынакай сулуу кыздар кемшиген кемпир болуп карышат олдо кудай ай ак көйнөк кызыл көйнөк сары көйнөк айла жок жүрөктөргө дары көйнөк көк көйнөк жашыл көйнөк кара көйнөк кес кесте жүрөктөргө жара көйнөк баарыбыз да орозо туттук бирибиз 29 күн кармадык бирибиз 30 күн кармадык 29 күн кармагандардын арманынан көрө 30 күн кармагандан арманы көбүрөөк болуп калган бир күнгө көп тутуп калды да кыскасы айыз дегендин бир арманы İzdey verem tö aşudan İzdey verem Bişkekten Karanındı jogottundu Kanday aysın izletken Enne mınca suyum seni Enne mınca sağınam Altın ayın görüp kalsam Aytnamaska kamınam Enne mınca suyum seni Enne mınca sağınam Çaldıratpay ayım dağa, çaldıratpa suranam. Enne mınca caşırındın, enne mınca bölündün. Jakın turgan bizden kaçıp kazaklarga göründün. Enne mınca suyum seni, enne mınca sağınam. Altın ayım görünür oy aytnamaska kamınam Günönük statikaga karaganda 99'u 90'u erkekler ayallarga baş etken da ayallar bolsa gözünün geçirip karayt eken erkek baykuş erterek karayt eken Bunu analiz edip çıkıştı sebebi ne dese ayaldın geçi karıganı ankeni ayaldın ayalı çok etmiş. Azıcık Güvenler Vaykem'in süygönün aktığı sizler için. Argınızda cuvayanlıktan esli oturunuzlar. Evet. O süygönün baylığımdı neyse senin. O süygönün carlığımdı neyse sen. O süygönüm tıktırmaktay bolsun da özün bilgen carlığımdı neyse sen. Oylaganımız, tolganarımız birde çıksa gene bolcaganımız. Oylaganımız, tolganarımız birde çıksa gene bolcaganımız. Yeller aytat akılına gendeşet Kantiverden akılımdı gendeşet Süygönüme koşamatın koysomçu Muşiksin bin üydü neyse sendeşet Oylaganımız, tolganarımız Birde çıksa gene bolcaganımız Oylaganımız, tolganarımız Birde çıksa gene bolcaganımız O süygönüm baldarımdın apası Anday bolsun en bolumgo papası O süygönüme dönüstü bittirdeyin Ten karıdı verdim bergen batası Oylaganımız, tolganarımız Birde çıksa gene bolcaganımız Oylaganımız, tolganarımız Birde çıksa gene bolcaganımız Oylaganımız, kol çavabız biz Birde çıksa gene bolcaganımız Oylaganımız, tolganarımız Birde çıksa gene bolcaganımız Sende çıksa gene bolcaganımız Mende çıksa gene bolcaganımız Mende çıksa gene bolcaganımız Ay bu çocuk çelaylagan gelmedi Alıp uçak çürür burkul çelebi Oşo yürük dostlarımdın canımda Ordu tutup
Мына ошентип концерттик номерлер аяктап көрүүчүлөрдү толкунданчу убакыт келди. Алдыда айтылгандай умра сапарына жолдомо ойнотулуп, Ийгилик Сокулук районунун Кызыл Туу айылынын тургуну Кубанычбек Жыргаловго жылмайып, жолдомону дал ушул мекендешибиз утуп алды. Бисмилла деп умраны ойнотуп баштадык. Качкан дагы Кудай дейт. Тууган дагы Кудай дейт. Унутуп калган кемелерди айтып отурмуздар. Азыр бисмилла деп бисмилла карабай алды. Умрага бара турган Кудай буюрса 0-4-7 жүрөклүктүк 5 0-4-75 барбы? Атыңыз ким айкен? Кубанычбек мурда ажыга бардыңызбы? Эми умрага барасыз. Концерт көрөйүн деп келгем. Анан келип эле жолдун бу жерде билет сатып аткан балдардан билет алдым. Анан алып эле кирдим. Мен ойлогон эмесмин умра деген. Бир гана концертти көрүп кетсем деп ойлогом. Анан случайно меники мынтип чыгып калды. Рахмат. Мурда ажыга баргам. Алда ушинтип случайно ушинтип барып калгам элдин ичинен. Ошентип концертке күбө болгондор 3 кыл комуздун добушуна кыргыз жыттанган ырларга чер жазышып, жаркын маанайда үйлөрүнө кайтышты. Жеке өзүмдүн көз карашымда концерттерден ойдогудай болду дештен алыспын. Эми өзүм үчүн да баягы мындан да мыкты болсо болмок. Өзүмдүн көз карашымда, өзүмдүн билишимде кемчиликтер болду. Калган концерттин деңгээлин эл баа берсин. Анан биринчиден албетте мен жакшылык кылайм, бир адамдын болсо дагы ушул бара электер болсо Меккеге барып сыйынып, бир жеңилдеп келсин деген ниетим бар болчу. Ошого демөөрчү таап, Кудай буюрса ошол ишим ишке ашты. Ошого мен кубанып турамын. Концерт бир тең баягы умраны алган, умраны жеңген бир тең болуш керек. Бул өзүнчө бирөөлөр үчүн, мусулмандар үчүн кубаныч.